Uba RG Momin uba de ukartong shimet ubala job na Rambrai Jarangam constituency. Ulong baga de monjong ublay ban job yak election. Kaburom barok kolej ublay nangkong pada hadin kata ki barok kinsawan. Ong uba Momin habakran ceklat thai kubor hadisi office. Ulong ru baga bahak mat nta kalong bandan hakaliang ka sarkar hadin nta unsape yak jinan kam kibabun kiba ka constituency bar kipaiba kidon kam. Laban kadang ne uba Momin ulayo kandai hajar san punyo bud. Bar ula job da shispa shpobud persya uba KP Pangyang ubayo prajar kandai spa sa punya bud. Mengkong nga ko ban ai ublay jongni ta kadra jongni nama ngasanya bet ublay mo kanu pamulu dang ba menta nga mengkong job kam tip dang ba ngasanya dang ublay nga ko ban ai sakri bait pa dang kata nga ai tilut jing dunga la jong nakam jongki bait pa nakamda ramdai jing konstitusi dang kata. Next step do bersang bandrung government nah ruling government hadin nga nagalang dong adun kong surok mo nanti singking hadin kakoy tekya hadin ke ule puti hadin rep karyang begini kenu sektor katpala ublay layanga nga bersang panjarap agi patpatan border iya katpala ngatrelang bat gi pa kanu singko jongki katpala ublay ke bersang panjarap. Message means don't increment jong kapait pa to hadin jinggut kuruan nos hadin mo tin jong oblay ko ne ya wat chua ka ublay wat hok jong ude kinik e baro en sa lang tapi ublay gat pa increment jongi hai ublay laban item yang ni tangkata tin persang bil bandan hagoman kanu government mga persang bandung namar Klamton government government Klamton government to problem kanu kam mo persang bandung government mano tau government nga bersang bandung